Amen. Exodus chapter 1, verse 9 to 10. Exoto khaola ya ntlha temana ya ntlha go ya mo go ya bosome. So after the famine, Morago ga ditlala tse now Joseph's families have moved to Egypt. yaanong lelapa la ga Josefa le ne le dule ko le ne le etse ko Egepeto. Years went by and years went by. Their family grew bigger. Dingwaga di ntse di heta di tla lelapa le le ne la gola. Now they are in Egypt, Yaanong ba ko Egepeto. where the devil rules. Ha diabole a na go rona. I want us to read this verse, Ke tla rata re bale temana ye. Exodus chapter 1, verse 9 to 10. It reads, and he told the Egyptians, this is Pharaoh speaking, and he told the Egyptians, there are too many of those Israelites in our country, and they are becoming more powerful than we are. If we don't outsmart them, their families will keep growing larger. And if our country goes to war, they could easily fight on the side of our enemies and escape from Egypt. Yona ya raya morafe wa yone ya re bonang morafe wa Baiseraele o mogolo o tloga o nna thata bogolo go rona tlayang re ba logele maano e se re gongwe ba atela pele mme ya re fa ntwa e ka tla ba goga le baba ba rona ba tlhabana le rona ba tlogela lefatshe le. I think I'll read the last part of verse 10 because I feel like you didn't really understand it. Let me read it again. It says, and if our country goes to war, they could easily fight on the side of our enemies. That's one part. And it says, they would easily fight on the side of our enemies and escape from Egypt. Keywords, and escape from Egypt. Tlayang re ba logele maano e se re gongwe ba atela pele mme ya re fa ntwa e ka tla ba goga le baba ba rona ba tlhabana le rona ba tlogela lefatshe le. Now, you have to understand that the main issue here was not the Israelites growing bigger in terms of their size and family. Re tsentse ra tlhaloganya gore se re tsentse ra se lemoga ke gore go ha temane e ga e bue hela ka gore lelapa le nna letona le nna le ntsi. I want to believe that the main issue here was that the Israelites will finally escape from Egypt. Ke batla go dumela gore temana ya konokono ke gore Baiseraele ba tla tswa mo lefatsheng la Egepeto. So instead of saying it as it is, Ha re sa e bua ka e ntse Pharaoh wanted to be smart about it and just tell these guys, the Egyptians, that this family is growing larger. And if war comes, they are going to fight against us and they will escape from Egypt. Pharaoh o na sa batlehela gore batho ba lemoge mme a dirisa a baraya a re a gatela kganyela gore o batla le malapa a nna matong. Ga batle malapa a nna matona, Ga batle malapa a nna matona. ka gore tla re batho ga batla e be ba ba lwantsha mme ko bohelelong ba tswe mo Egepeto. So when I looked at it carefully, Ga ke lebella ka kelotlhoko
I got to understand something here. ke batla go tlhaloganya sengwe fa. Is that when on our journey of Christian life, Ke gore mo loetong la rona ja sekeresete we fall into temptations. re lebaganwa ke go raelesega. We fall into difficult situations Re lebaganwa ke mathata e leng gore a thata a dingalo. that makes us question God in our lives. A re gore re botse modimo kgotsa re botse modimo gore o kae mo botshelong jwa rona. And you end up choosing to sell God. You end up choosing to sell God from your life. Me e bo heletse o kgetha go rekisa modimo mo botshelong jwa gago. I was speaking to a friend, I think a couple of weeks back. Ke ne ka bua le tsala ya me dibeke tse di fetileng. We were just talking about Christianity and our spiritual lives. No re buela ka sekeresete. And he said to me, O na ntha a re I don't like praying because when I pray, everything becomes difficult. ga ke rate go rapela ka gore ga ke rapela sengwe le sengwe se tsaya phekelo e sele. So as I listened to him, Ya ka ke ne ke mo reeditse I was praying in my heart. ne ke rapela mo pelong ya me. I was saying, okay, I hear this brother, but yes, I want to believe what he said because there are times where you pray and things are not really working out. Me ke ne ka dumalana mo pelong ya me gore nako tse dingwe ga o rapela dilo ga di tsamaye jaaka o batla. And I asked God, but why is this thing happening? Me ke ne ka botsa modimo gore ke eng se se diragala. And he said, O na re when you want to separate oil from water, ga o batla go kgaoganya lookwane mo metsing there has to be a reaction. go tshentse ga nna le se se iragalang. Because it's not the same when you are putting water into oil. Ga go tshwane le ga o tshela metsi mo mahureng. In this context, I'm talking about, what can I say? Not hot oil. When you're putting water into hot oil, I mean, when you want to separate water from hot oil, there's a reaction because you have to boil that mixture, right? Ga o batla go kgaoganya metsi le mahura o tsentse wa bidisa metsi. But when you're pouring water into oil that is at room temperature, there's no reaction. Mme ga o tshela metsi mo mahureng a e leng gore a mo mololong a mo a tsididi That is what happens with our Christian life. ke sone se se iragalang mo botshelong jwa rona jwa When sekeresete. sin comes into your life, Ga sebe se tla mo go rona there's mo no botshelong, reaction. ga gona Only the sepe se se results, iragalang. right? Only the results. You only see that, okay, there's water inside this oil. O tlile go bona hela maduo a sone. But for you to separate sin from your Christian life, Mme gore wena o kgaoganye sebe mo botshelong jwa there gago has to be a reaction. go tshentse ga nna le se se So that is why diragalang. sometimes when we pray to God in our trouble, in our dark place, Ke sone se reng ha re rapella modimo mo mahelong a rona things get even more difficult. ya dilo di go lebega dilo di etella. But as you read through the story of the Israelites in Egypt, Mme ha o bala story se sa Baiseraele ko Egepeto you'd get to understand that our destination is promised. re tla lemoga gore le ko re yang teng go na le tsholofetso ka ko re yang We are teng. told that there's a promised land. Re bolelwa gore go na le lehatshe la tsholofetso. And knowing the story, Mme ha o itse le story se we all know how it ended. re itse gore go heletse jang. But because we are on a journey, Mme ka gore re mo loetong we still haven't left Egypt yet. ga ise re tswe mo Egepeto. The only important thing to do right now Se se botlhokwa gona anong ke gore is for you to pack enough resources ke gore paka dilo tse e leng gore wa go di tlhoka. that you will need along the way to Tse e your leng gore promised wa- land. tse e leng gore wa go di tlhoka mo tseleng mo loetong So la when you gago. pack up, So paka dilo tsa gago remember to get enough oil for your lamp. gakologelwa go tsaya lookwane le ntsi for le bone la gago. Don't be like the other 5 girls who didn't bring enough oil. Sa nne jaaka basetsana ba ba tlhano ba e leng gore ba ne ba sa tla ka lookwane le lekaneng. Amen. Amen. We will close on with number 56. Re tla tswela ka number 56 se. Ke timeletse kgakala, praise. Ke timeletse
kgakala jaanong ke tla gae ke sepetse mo moleong Jesu ke tla gae ke tla kaya go sele bulela atlasago Jesu ke tla gae ke sentse ngwaga tse dintle jaanong ke tla gae ke ipatla ka go lela Jesu ke tla gae ke tla kaya go sele bulela atlasago Jesu ke tla gae ke lapisi tse ke sebe jaanong ke tla gae ke tla ikanya rato la go Jesu ke tla gae ke tla kaya go sele bulela atlasago Jesu ke tla gae kopo ya me ke yone jaanong ke tla gae kopo morena ntshwere Jesu ke tla gae ke tla kaya go sele bulela atlasago Jesu ke tla gae ke tlhoka madi a gagwe jaanong ke tla gae tlapise ke ne mo Jesu ke tla gae ke tla kaya go sele bulela atla
We pray. Dear Lord, we thank you for this day you've given us, Lord. We thank you for bringing us here to our Friday service, Lord. Pray that you help us keep coming every Friday, Lord. We pray that you help us to open our hearts and meditate on what we've just heard, Lord. We pray that you be with us as we depart to our various homes, Lord. And please bring us back tomorrow. In Jesus' name I pray, amen. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We 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 thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We 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 thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ra lebocha, Ria lebocha, Ra lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ria lebocha, Ra lebocha.
tana le morena ke mang? Yo tana le morena ke mang? Yo tana le morena ke mang? Yo tana na, yo tana na, yo tana le morena ke mang? Yo tana le morena ke mang? Yo tana le morena ke mang? Yo tana na, yo tana na, akisi kimbo. Yo tana na, kimbo. Yo tana na, kimbo. Yo tana na, yo tana na, akisi kimbo. Akisi kimbo. Akisi kimbo. Yo tana na, yo tana na, yo tana na, yo tana na, yo tana Dumelo kitebe, dumelo kitebe, dumelo kitebe, dumelo yabe kitebe, dumelo kitebe, dumelo kitebe, dumelo kitebe, dumelo kitebe, finally kitchaka, 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 saya fale ampaya fale, ampaya fale, ankisa fale, antulet, uya koko, antaya fale
Koko, Wanyithatha lapha wanyibeka lapha Wanyithatha, wanyibeka wanyibeka, lapha wanyisusa lapha wangisezulu wanyithatha lapha wanyibeka Oh, lapha wanyithatha, lapha wanyibeka wanyibeka, lapha wanisisa, wanisizulu,